amahoro y'Imana, amahoro kuri mwese, ubuzima bwiza kuri mwese, ibyishimo n'urukundo hagati yanyu. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Niyibizi Theogene. Mu biganiro bitambutse twakomeje kuganira ku bibazo bitandukanye byagiye bibaho kubera ubucuruzi mpuzamahanga, kubera ubukungu mpuzamahanga. Twaganiriye ku ibihano bitandukanye ibihugu by'ibihangange bikomeza gufatira ibihugu biciye bugufi. Nakunze kuvuga nti ni gute igihugu kikubwira ngo inyungu zanjye nuzikoraho nzakwereka kandi ari mu gihugu cyawe. Bya bihangange byibwota amasimbi byifata bikagira inyungu mu bihugu bikennye, ndetse izo nyungu ugasanga zirusha agaciro ba nyiri igihugu, zirusha agaciro abene igihugu. Twaganiriye ku nkubiri z'ibitekerezo zitandukanye, akaba ari nabyo tugiye gukomeza, ingaruka zabyo, ibibazo byabayemo, ariko byose ari ugushaka ifaranga, ari ugushaka imari. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose twabonye ko ibihugu by'ibihangange bibiri byaripimye. Hari igihugu cyayitsinze ku mugaragaro cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari igihugu kindi cyari cyatsinze cyitwa Uburusiya, URSS. Twarabisobanuye bihagije, tubabwira uko ibyo bihugu byagiye bifashanya, tubabwira ko ukuntu byagabanye bikigabiza Ubudage bwari bumaze gutsindwa, Uburasirazuba bukaza gufatwa na URSS, Union de République Soviétique. Noneho tubabwira ko Uburengerazuba bwari bwafashwe na Amerika n'Ubufaransa n'Ubwongereza, ariko bakaba ibyo bice byombi byari bifite inkubiri z'ibitekerezo, bikaba byaragendanye ku bitekerezo bitandukanye by'imicungire y'ubukungu. Twabasobanuriye bihagije abakomunisite, tubasobanurira abakapitalisite, tubabwira amatariki y'ingenzi yaranze ibyo bihe, tubabwira intambara y'ubutita. Intambara y'ubutita yaje kwaduka nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya kabiri y'isi yose yari imaze abantu, yihitanye benshi mu mateka y'isi, ariko ibyo bihangange kubera kudahuza biza nabyo gushaka kumvana imitsi. Twababwiye rero uko byaje kugenda, tubabwira aho Uburusiya bwari bumaze kwifata hamwe na Amerika byigabiza Koreya. Twagarukiye kuri guerre de Corée. Koreya ivamo ibihugu bibiri kubera mu makimbirane, kubera ko Koreya yose yari yarakolonijwe n'Ubuyapani. Intambara ya kabiri y'isi yose Ubuyapani bwari mu batsinzwe, bwambuwe ibyo bwari bufite. Tuza gusanga Koreya y'Amajyepfo yarafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umurwa mukuru Seoul. Noneho Koreya y'Amajyaruguru ifatwa n'Abarusiya n'umurwa mukuru Pyongyang. Yewe tubabwira ibibazo byavutse, ingaruka zavutse. Uyu munsi nibyo bihugu bibiri byanganye ku isi, nyamara bari abavandimwe. Abari bagiye kurema isoko baheze hepfo, abari bagiye gusura abavandimwe ubwo nyine basanze umupaka wavutse hagati y'abavandimwe. Abagiye ruguru baguma ruguru, abagiye hepfo baguma hepfo, nuko kaba karabaye. Uyu munsi ibyo bihugu bisa naho bitigeze biba igihugu kimwe, byabaye ahantu isibaniro, ikotaniro ry'ibyo bihangange bikomeza kwenyegeza umuriro, ndetse byakomeje kuwenyegeza kugeza ubwo Amerika yo yafashe umwanzuro wo kwibera, gushyira ingabo nyinshi muri Koreya y'Amajyepfo, yiteguye kwivuna Koreya y'Amajyaruguru. Koreya y'Amajyaruguru nayo ntiyatanzwe, iri ku ruhande rw'Abarusiya n'Abashinwa, nayo iriteguye n'intwaro kirimbuzi. Nyamara izo ntwaro, izo kirimbuzi zayo izitunze mu bavandimwe mu Majyepfo bateranyijwe n'ibyo bikura nkota, n'ibyo bihangange. Nyuma y'ayo makimbirane ya Koreya yaturutse nayo ku kutumvikana.
ikiganiro mu bukungu, imari n'ubucuruzi. Kibatumvikana, Amerika twabonye ko ariyo yari imaze gutsinda urugamba ku buryo bufatika, ifite n'ubushobozi. Twabonye uko urukuta rwaje kuzubakwa hagati mu Budage bw'Uburasirazuba n'Uburengerazuba, kimwe gihinduka igihugu, ikindi gihinduka ikindi. Tubona uburyo Amerika yakomeje kwenyegeza ndetse ikomeza no gufasha gutera inkunga abaturage bo mu Burengerazuba, nyamara abo mu Burasirazuba bicira isazi mu jisho kubera ko Uburusiya burya nabwo bwari bwakozweho n'iriya ntambara. Ubu noneho tugiye kureba indi ntambara itoroshye yaje kuba biturutse kuri ayo makimbirane, ndetse bikaza binashimangira urwango rukabije tubona hagati y'ibihugu by'ibihangange, Uburusiya na Amerika n'Ubushinwa, ndetse ibihugu byagiye kuba inshuti n'igihugu kimwe biba umwanzi w'ikindi. Igihugu gikunzwe cyane n'Uburusiya, icyo ngicyo Amerika iba iri kukireba ikijisho. Igihugu cy'inshuti ya cyane ya Amerika, icyo nacyo ntikiba cyorohewe n'ijisho ry'Uburusiya. Usibye Abashinwa bigiriye mu bucuruzi, ariko nabo muzakurikirane iyo bigeze mu myanzuro yo mu muryango w'abibumbye, Uburusiya n'Ubushinwa bikunze gutabara ibihugu byinshi, bikunze kurengera ibihugu byahisemo kubijya ku ruhande. Ibyo mukunda kubikurikirana umunsi ku munsi. Nyuma rero y'intambara ya Koreya, ingaruka zayo twarayibonye. Twabonye ubukene bukabije bwavutse muri Koreya ya ruguru kubera ibihano Amerika ikomeza kwenyegeza bifatirwa Koreya ya ruguru kubera ko yanze kuyoboka ibihano bishingiye ku bukungu. Ariko ibyo bihano inkomoko yabyo turaza gusanga bituruka muri ya komunisme na kapitalisme, kubera ko Koreya ya ruguru yari yayobotse twabasobanuriye izo nshoza: socialisme, kapitalisme na komunisme. Koreya ya ruguru yayobotse ibitekerezo by'Abarusiya, none ibihano bigeze harindimuka. Ihanwa nande? Ihanwa na Amerika n'abambari bayo. None Koreya y'Amajyepfo yabiyobotse iri kwibere. Ni igihugu gikize, ni igihugu kiryoshye, ni igihugu kiguwe neza mu bihugu biguwe neza muri iyi si ya rurema. Mukibaza muti se Koreya ya ruguru yo ibayeho ite? Imibereho yayo mujya muyumva. Ni igihugu kibabaye, kitemerewe gucuruza, usibye ko gishobora gukorana n'Abashinwa n'Abarusiya gusa, ariko ahandi hose gifatirwa ibihano. Ubwo byumvikane neza ko bigoye ko Amerika yahana Abarusiya ngo bagireho ingaruka, kuko nabo ni ibihangange. Reka twinjire ku yindi ntambara idasanzwe yatewe n'ibitekerezo mu micungire y'ubukungu. Imicungire y'ubukungu mu bitekerezo by'Abanyamerika n'ibitekerezo by'Abarusiya. Twabonye ko ibyo bitekerezo byanahitanye perezida w'Uburusiya, twarabibonye, twabisoje ubushize tuvuga ko yarozwe mu buryo bw'amayobera, ndetse arogwa n'abari bashinzwe kumuvura b'Abayisiraheli. Ibyo akaba ari byo byatangajwe nyuma yaho n'Abarusiya. Niba ari ukuri niba atari ukuri, ubwo ni ibyo batangaje, ariko urupfu rwe na n'ubu ruracyari amayobera. Uburusiya yazize iki? Yazize ibitekerezo ku bukungu. Yari umukomunisite, Amerika ikaba kapitalisite. Reka twigire ku yindi ngingo. Uyu munsi rero tugiye kuyirebera hamwe noneho intambara ya Vietnam, guerre de Vietnam. Iyi yo yaje arakaje gushyikira. Iyi guerre de Vietnam, iyi ntambara ya Vietnam tugiye kuvugaho, hari abantu bajya bahora abasore, urubyiruko yewe n'abasaza, hari ijambo ngo Inviyeti. Iryo jambo murarizi ngo Inviyeti zirashize, ngo hari amafilime menshi mwagiye mureba y'Imviyeti. Ibyo nibyo tugiye kureba. Ese koko biriya bintu nibyo cyangwa ni propaganda? Ahagana mu 1884 Vietnam, igihe Abanyaburayi bigabanyaga isi, Abafaransa nibo bifatiye icyo gice cyose cyari Vietnam, icyitwa Indochine. Indochine yari igizwe na Vietnam, igizwe na Laos, igizwe na Cambodia. Cyari igihugu kinini cyane, kiza kwifatirwa n'Abafaransa, baragikoloniza, baragikamura, barakirya, barakimara. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Ubufaransa muzi ko nabwo bwari bwakubiswe.
intambara ya kabiri y'isi yose rero ijya kurangira, iki gihugu cyaje gufatwa n'Abayapani, kuko Abayapani bari ku ruhande rw'Abadage, nabo bari bafite ingufu. Ariko nubwo bari bafite ingufu ntibatinze gutsindwa. Ugutsindwa kwabo rero kwaje gutuma Abafaransa bongera kwisubiza ibyabo. Abafaransa bamaze kongera gufata Vietnam ahagana mu 1946, hashize umwaka umwe gusa intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Abafaransa nabo bari batangiye kongera kubyutsa umutwe, nubwo bari barakubiswe ariko bashakaga ahantu bazakura imari. Niyo mpamvu iyi ntambara ya Vietnam abantu batinye kuyita intambara y'urukozasoni, une guerre de honte, intambara iteye isoni, intambara idasobanutse, intambara itagira icyo ishingiyeho. Iyo ntambara yaje gukora amabara muri iyi si, intambara ishingiye ku busabusa, ariko yaje gukora ibintu bidasanzwe, ibibi byabayeho mu mateka y'isi. Ahagana muri uwo mwaka w'1946 Vietnam ari iyobowe na Ho Chi Minh. Ho Chi Minh abona Abafaransa bongeye kwigabiza igihugu cye. Baraje kubera ko mu Bufaransa bari barayogotse intambara y'abazaje nta kintu bafite, baraje bigabiza amasambu yose. Vietnam cyari igihugu gikize ku bishanga, amashamba menshi, ibishanga byinshi. Abaturage bahariya muri biriya bice murabizi, ikintu cyinshi birira mu muceri. Abafaransa nabo bari bawukeneye, baratangira barabohoje, umuceri barawigabije. Bamaze kwigabiza umuceri ndetse bafunga n'amasambu yose, kwicisha inzara abaturage ba Vietnam. Ibiryo byabo byose bakabipakira bakabizana iwabo mu Bufaransa, bakaza no kubicuruza i Burayi, abaturage bicira isazi mu jisho. Inzara iragatsira. Ese mu by'ukuri kwari kugira ngo abaturage b'Abafaransa babone ibyo barya, cyangwa ni ibigo bikomeye byashakaga kwicururiza umuceri wo muri Vietnam, ariko bigenda byitwaje intwaro? Ikiganiro n'ubukungu, imari n'ubucuruzi. Kwari ubukungu, imari n'ubucuruzi, intambara ije mite. Ahubwo se ugira ngo ubukungu bwose bw'iyi si, ubwinshi ntibwavuye mu maraso y'abantu? Ubwinshi bwavuye mu ntambara. Ubwinshi buva mu ntambara. Kugira ngo amafaranga aboneke, abashaka menshi bahitamo kumena amaraso. Abashaka menshi bahitamo kuba abajura. Iyo umuntu habaye umujura, akora ibibi byose, agakoresha n'ubushobozi bubi bwose afite. N'Abafaransa nibyo bakoze. Bashakaga umuceri wa Vietnam, nta kundi bari kuwubona usibye guhingisha abaturage ku ngufu. Bamara guhingisha abaturage ku ngufu, ibyeze byose bagapakira bakazana i Burayi gucuruza, ibindi bakajyanira abaturage babo bakarya, kuko intambara iri maze kuyogoza Uburayi bwose, nta kundi bari bimereye. Ndetse Abafaransa banitwaje ko Vietnam yose bari abakomuniste. Ubwo ari abakomuniste rero, Amerika n'Abafaransa n'Abongereza bakaba biyemeje kurwanya abakomuniste, barabarwanya ndetse babarye n'utwabo. Ibyo byaje kubaho. Icyo gihe rero ahagana muri mu mpera z'umwaka w'1946, uyu muyobozi wa Vietnam yandikiye Amerika ayisaba ko yamufasha rwose ikamukiza Abafaransa bakomeje kwicisha abaturage be inzara. Ariko Amerika yari kubikozwa kubera ko nayo mu by'ukuri yari ifite icyo kibazo. Nabo bari abacuruzi, yewe bari bafite n'intwaro nyinshi, bakeneye naho bazicuruza. Amerika yavuniye ibiti mu matwi, iricecekera. Ahagana mu 1954 nibwo turareba ko kuva mu 1946 kugera mu 1954 abaturage ba Vietnam ntabwo bafunze, ntabwo bashize amaboko mu mifuka. Biyemeje guhangana n'Abafaransa bari babamereye nabi, bari kubarya utwabo. Byumvikane neza rero ko nta kundi byari kugenda. Intambara yatangiye ubwo ngubwo, birwanyeho bahangana n'Abafaransa, ariko barapfa barashira. Abafaransa bari bafite intwaro nyinshi zikomeye bakomoraga ku Banyamerika, kuko bo bari bashyigikiwe. Ariko ni intambara iteye ubwoba,
yahitanye abantu benshi cyane mu Bafaransa, ihitana benshi cyane no mu baturage ba Vietnam. Ariko kubera iryo hangana no kutemera ko gasuzuguro no kutemera gutwarwa bugwate n'ibyabo byose ngo bigende, ntabwo byari kurangirira aho ngaho. Abafaransa baje kuneshwa. Buriya ntimuzumve ngo guerre de ngo Inviyeti, ariko mujye muzirikana ko Ubufaransa bwarahakubitiwe ku buryo buhagije. Abaturage ba Vietnam birwaniraga intambara bita gerira yo guhitana Abafaransa aho wabonye hose, ariko ntibajye kuri front barwane ku rugamba bahangane. Abafaransa baje gutsindwa rero, bemera ahagana mu 1954 bemera gusinyana amasezerano na Vietnam, noneho bemera gutanga ubwigenge, ariko bakaba bakorana nabo ndetse bagakorana mu bucuruzi, bagakorana mu bikorwa bisanzwe, ariko bagakorana mu bwubahane. Ariko Vietnam ibyo ntiyabikozwaga, kuko byageze mu 1956 Vietnam iti rwose mugomba kutuvira mu gihugu. Abafaransa kubera ko baramaze gucika intege, bamaze kurambirwa, bamaze kunanirwa ibikorwa bakorerwaga, bazinze akarago barataha. Bamaze gutaha rero, reka tuze tugere kuri za Inviyeti noneho. Ariko dusubire inyuma gato, mwibuke neza ikiganiro n'ubukungu, imari n'ubucuruzi. Aba barwanaga bapfa imari n'ubucuruzi. Abafaransa bacuruzaga umuceri, ndetse hari n'abataratinye kuyita inigere riziere. Abo muri riziere ni intambara y'umuceri, intambara yo mu muceri. Iki gihe Abafaransa bamaze gutaha rero, byumvikane neza ko ntabwo byari byoroshye. Hari igice kigizwe n'abakomuniste ku buryo bufatika. Bamaze gutaha, nubwo aba Vietnam bari baratabaje Abanyamerika ngo babatabare, ntabwo ariko byagenze. Ahubwo Abanyamerika aho gutabara, babonye Abafaransa batashye, bahise binagayo nabo. Baraje igihugu bagiciyemo ibice bibiri. Bamaze kugicamo ibice bibiri, igice cy'amajyaruguru gihinduka komuniste, gifashwa n'Uburusiya n'Ubushinwa. Igice cy'amajyepfo Abanyamerika nabo baragifata, bagikubitaho umujenerali witwaga ngo Din Diem. Uyu mujenerali yari umugaturika. Reba umugaturika yagiye kuyobora igice gituwe n'Ababudiste gusa, batazi Yezu, batazi Imana yacu, bafite Imana yabo bisengera. Ariko kubera ko yari ashyigikiranye n'Abanyamerika, yarabayoboye, abashyiraho igitugu karahava. Abashyizeho igitugu, byumvikana neza ko abaturage barivumbuye, barigumuye. Abaturage bigumuye ahagana mu 1961, ubwo n'abaturage b'amajyepfo ndimo mvuga bigumuye. Bigeze 1961 rero, y'amajyaruguru y'abakomuniste. Twumvikane neza ko cya gihugu, cya gice cy'amajyepfo amajyepfo yabaye kapitaliste, amajyaruguru abaye komuniste. Abaturage bo mu majyepfo barigaragambije bati ntidushaka uyu mugaturika, uyu mujenerali mwaduhaye umunyagitugu n'ibiki. Barivumbuye. Bamaze kwivumbura none byaje kubagendekera bite? Abantu bishyiramo ko c'est la guerre qui fait marcher l'histoire. Vous vous trompez fort. C'est la guerre qui fait marcher l'histoire. Non. Abantu bakenera amafaranga, bagafata intwaro bakajya kuyashaka, bagakora akadakorwa, bagakora amadega. Biriya bihangange byose rero, ubukungu bwabyo, ubukire bwabyo, ibyo bihangange byose, ubukire bwabyo, ubukungu bwabyo, imari yabyo, amafaranga yabyo, wababwira ko aba yaratutse, aba yaravuye mu maraso y'abaciye bugufi. Mwabyumva. Gusa dusubire, baza gucuruza abantu, batwara abirabura, babajyana babaziritse ku mishumi ngo bajye kubahingira mu masambu, mirima y'ibisheke muke, byose ni ubukungu bashakaga, ariko bakabugeraho bakoze akadakorwa. Abo murabazi ibyo bakoze, na n'ubu bakibikora. Isi yarayogotse, isi irimo ibibazo, intambara, ubukungu, imari n'ubucuruzi. Inyungu z'ibihugu ntabwo ari inyungu z'igihugu, burya ziba ari inyungu z'inganda runaka.
ariko abategetsi b'ibyo bihugu bakabyihisha inyuma, bakihisha inyuma y'ubucuruzi bw'umuherwe runaka, nuko nyine igihugu bakakiyogoza, umuherwe akabona ibyo ashaka, akabona amabuye y'agaciro akagenda agakora amatelefoni, akabona amabuye y'agaciro akagenda agakora intwaro cyangwa se agacura ibindi bikoresho bishoboka byose, agakora amashini, agakora ibiki byose, ayo kugira ngo agere kuri ayo mabuye, aho kugira ngo aze mwumvikane muyagure, aho kugira ngo aze mukorane ubucuruzi, akaza mu ntwaro akabamara, undi akayatwara yuzuye amaraso. Ngiyo isi y'uyu munsi, ngibyo ibihangange dufite muri iyi si. Twari tugeze rero aho noneho abaturage b'amajyepfo ya Vietnam barigaragambije, banze umutegetsi, banze umujenerali Amerika yashyizeho, umujenerali w'umunyagatolika kandi bo ni ababudisite. Bamaze kwigaragambya rero, Amerika yashyize n'imizi n'imiganda izije gutabara. Ije rero igeze muri icyo gihugu, yaseye itanzitse, itangira guhangana n'abanyagihugu ba Vietnam. Byumvikane neza ko muri iyo myigaragambyo amajyaruguru yahise atera amajyepfo, aje gufasha abaturage. Amerika nayo rero birumvikana ko yahise iza n'ibyayo byose. Ese mu by'ukuri kuza Amerika yashakaga iki? Ese Amerika nuko yari ikunze kapitalisme gusa cyangwa yari ifite ibindi ishaka? Amerika yari yaramaze kubona ubukungu bw'icyo gihugu, amasambu yera, les terres fertiles, amasambu yeraga umuceri. Ubufaransa buratashye, Amerika niyo ishaka gucuruza noneho uyu muceri, cyane cyane ko ifite ubushobozi bwo gucuruza ahantu hose. Mwumve amaraso yamenetse kubera uyu muceri, bakihisha inyuma y'ibindi, ariko mu by'ukuri ikigamijwe ari umuceri, ikigamijwe ari ubukungu bw'iki gihugu bashaka kwiba, ariko bakabyita ko baje guhangana nuko hatagira komunisme iba muri iki gihugu. Tugeze mu 1967, aha niho twavuze ngo c'est la période des grandes opérations. Ahangaha nibwo ingabo zikomeye ku isi z'igihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikoresho bitabarika byaramanutse, byose byuzura muri Vietnam. Si ukurasa barahava. Abaturage ba Vietnam nabo ntabwo baryamye ngo bagarame bati ngaho ni murase mu gahanga, nabo bagerageje kwitabara. Muri uko kwitabara kwabo, ahangaha Abarusiya nabo babonye bene wabo b'abakomunisite bamerewe nabi, Abarusiya n'Abashinwa nabo bagize inkunga batanga, maze bafasha Abanyakoreya, bafasha Abanyavietnam guhangana n'izo ngabo za Amerika. Buriya mujya mureba za filime z'Inviyeti, muti Inviyeti. Inviyeti naho ngaho byaturutse, n'Abavietnamiye, bari abaturage ba Vietnam bahanganye n'Abanyamerika karahava, ndetse Amerika itaha ikozwe n'isoni nubwo yabishemo benshi. Uburusiya rero bwaje gutanga intwaro zikomeye, batanze indege zayo zo mu bwoko bwa MiG, batanga kano anti-air zihanura indege, batanga misile zihanura indege, maze Amerika mu ntwaro zidasanzwe yari yazanye, indege zayo zigera kuri 900 n'abazitwaye zose zikubitwa ku butaka. Amato menshi y'intambara ya Amerika aratwikwa. Ese ubwo bukungu burimo buriyongera, ubwo bukungu burimo buramanuka, Amerika irimo iratakaza, ariko na Vietnam ntabwo biyoroheye. Ariko nubwo Amerika iri gutakaza, izi neza icyo yokeje, kuba hari abapfa, kuba hari abahagwa, kuba hari ibishwanyagurika, ko byagenda kose izi uko izabigaruza. Amerika rero ibonye isumbirijwe, imerewe nabi, yasubiye inyuma kurwanisha indege n'intwaro yari yazanye, ibona bitayoroheye, isubira inyuma ku rugamba rwa kajugujugu. Ndetse iyi ntambara baje kuyita ko ariyo guerre de triomphe de l'hélicoptère. Bivuga ngo niho hantu indege zitwa kajugujugu zarwanya urugamba rukomeye mu mateka y'intambara zabayeho muri iyi si, kuko hari mu mashamba. Kajugujugu niyo bashobora kwinjira mu mashamba ikarwanira hasi, ariko n'izo kajugujugu nazo ntabwo zaje koroherwa. Izi ndege nubwo zaje zikamara abantu, zigakora akazi gakomeye cyane, ko bavuga ko izi ndege byibuze zakoze operasiyo zigera kuri 1,36,000. Nuvuga ngo indege z'Abanyamerika zagabye udutero tugera kuri 1,36,000 buri kanya.
ni ukuvuga ngo sortie opérationnelle zigera kuri miliyoni 36 zakozwe na kajugujugu z'intambara za Amerika. Izo kajugujugu rero ni izikaze zabayeho na n'ubu ziracyakora akazi, ndetse hari zitwara ibintu biremereye, izitwara imizigo, izitwara izindi ndege zizinaganuye mu migozi. Ibyo byose Amerika yabikozeho iratabara, ije kurwanira kapitalisme, ariko mu by'ukuri yishakiraga umuceri. Abavietnamiye nabo ntabwo bicaye ngo batuze, ntabwo bavuze bati twaneshejwe. Muri izi ndege zose za Amerika byibuze kajugujugu 4320 zaratwitswe, zakubiswe hasi. Ubwo hita ushiramo n'abari bazirimo bose, siko bose bapfaga, hari izagwaga mu mazi, hari abasimbukaga mu migozi, ariko mwumve habanje indege z'intambara zira kuri 900 Amerika itakaje. Hakurikiyeho kajugujugu 4320. Amato, ibyo byose biri gutwikwa, biratwikwa hifashishijwe ibikoresho Abarusiya n'Abashinwa bahaye abaturage ba Vietnam, kubera ko nta bari bimereye. Ariko barimo bararwana inkutura, barimo bararwana inkuriri kugira ngo bafashe abayobotse ibitekerezo byabo, ibitekerezo by'imicungire y'ubukungu, abakomunisiti. Ahangaha intambara ushobora kubyumva ngo bati Amerika ni beza, bajyaga gutabara. Abanyamerika nta rukundo bari bafitiye hariya, ni inyungu zabo. Inganda zikora intwaro ziri gucuruza, nubwo ziri kuzicuruza kuri leta ya Amerika, ariko ziri gucuruza ibyo bari gusahura, wa muceri n'indi mitungo bari gusahura, bari kujya kuyicuruza. Nubwo hari kugwa umubare utabarika w'abana b'Abanyamerika, hakagwa umubare utabarika w'abana babo muri Vietnam, ariko intambara yarakomeje. Abanyamerika bo ntibari bazi neza ahantu barimo kurwanira, birumvikana. Barwaniraga ahantu mu bishanga, ibishanga bijejeta amazi, ibyondo, ndetse muri ibyo bishanga huzuyemo inyamaswa zitandukanye. Ariko icyabazahaje ni inzoka z'inkazi. Inzoka zabarwaga mu moko agera ku 133. Ayo moko yose zarabariye zirabazahaza. Izo ngizo nazo zimaze kubagera harindimuka na malaria, kubera guhora mu mazi, mu mashamba. Malaria nayo ibi birabazahaje. Abanyamerika barahagorewe, nubwo mujya muri abo mafilime berekana Inviyeti bazimaze, ariko barahashiriye nabo. Ndetse abenshi bagira naho babura uko babigenza, bamwe batangira kwiyahura. Ariko nyine nk'uko mubizi mu gisirikare bavuga ngo audacieux maombi. Audacieux maombi ni ukuvuga ngo itegeko nyine riba riri imbere, urarikurikiza ukubaha, nta kundi byagenda. Yewe niyo bari guhunga ntibari kubona iyo bahungira. Kuva muri Vietnam gusubira iwabo ntibyoroshye. Ayo yose ni amafaranga. Abakire babashoye mu ntambara z'urukozasoni, intambara zitagira epfo na ruguru. Ariko bo barimo baracuruza intwaro, barimo barasarura umuceri, barimo barasarura imari ya Vietnam bakajya kuyicuruza, nubwo amaraso y'abana babo ari kuhameneka. Ngiryo ifaranga riteranya abavandimwe, ifaranga ribanisha abanzi, ifaranga rituma umubyeyi ata umwana agasanga ufite ifaranga rituma igihugu cyemera kikamena amaraso y'abana bacu mu ntambara zidasobanutse. Ifaranga rituma abantu bigira inyeshyamba, bakishora mu ntambara zitagira epfo na ruguru, bakahashirira. Ariko shefu wabo akagura indege, akatembera, akaryoha, ariko abandi batazi ibyo barimo. Ibi byibereye muri Amerika. Iyo urebye Amerika, ubuhangange bwayo na biriya bihugu bindi bikize, buryo ubwo buhangange buturuka ni amafaranga yaturutse mu kababaro k'abandi, ni amafaranga yaturutse mu bucakara, ni amafaranga yaturutse mu ntambara zidasobanutse. Ibyo bihugu by'ibikire by'ibihangange bikomeza gucotora, bikomeza guteza muri iyi si. Turebye uko intambara zagendaga, abasoda ntibari boroheye b'Abanyamerika. Murebe umusoda uri kurwana atazi mu by'ukuri ese urugamba ari kurwana, ako gace karahinduka intara y'Amerika, n'Abafaransa bari bikubiye, kandi ho bari barahageze ko ari nk'intara za Amerika, ariko bikubiye.
ariko murebe umusirikare w'Amerika yikoreye ibiro 30 by'ibiryo, imyenda, ibiki mu kintu ahetse ku rutugu, imbundira aho ngaho iraremereye, yambaye jire ipima ibiro 5 kugira ngo amasasa atamutobora, ngaje kurwanya abakomuniste. Ntabwo ari byo. Ko abarusiya bari abakomuniste se, ko batagiye kurwana n'abarusiya bakajya kurwana na Vietnam? Umuceri wararikoze. Ikiganiro ni imari, ubukungu n'ubucuruzi. Aba Vietnamiye rero, abaturage ba Vietnam bose barahagurutse bahangana na Amerika, barayirwanya bivuye inyuma, ariko nta bikoresho bihagije nk'ibya Amerika bari bafite. Niyo mpamvu biyemeje kurwana, bicukurira ubuvumo, bakajya bibera mu buvumo, bakazamuka bagiye gutega ibitero shuma. Ubundi twadutero shuma nitwo twabaza abanyamerika, imitego itega inyamaswa, ubundi bakicukurira imyobo, hejuru y'imyobo bagashyiraho uduti tworohereye, bakamenaho ibyatsi, amashara. Wa murongo w'abanyamerika wose uri kugenda ukubona waguye mu mwobo. Umwobo utezemo iki? Umwobo utezemo amacumu asize uburozi, uriguyemo wese akahasiga agatwe. Nizo ntambara abantu bo muri Vietnam barwanaga. Amerika biyobeye nayo yafashe n'umwanzuro no gutwikana wa muceri, ikavuga iburaho abantu bihishe, ikarasa ariko ikabona ntibashira. Nyamara abanyamerika bamerewe nabi, inzoka zibamereye nabi, malariya bamereye nabi, amasaso bamereye nabi, ubuzima burabayobera. Ubundi mine nazo ntibaza aho ziteze. Abavietnamiye bigishijwe n'abarusiya n'abashinwa, ibisasu bya Amerika byabaga byapfubye byose, ibyabaga byaguye mu rwondo ntibiturike, ibyo byose barabifataga bakazabikoramo ibisasu byo gutega, bakabitegamo mine. Bakatubwira ko byibuze ibisasu mine ziteze zonyine zishe 10% by'abanyamerika bapfuye. Mu ntambara y'uru rukozasoni habaye byinshi bibi, ariko buryo utangiza intambara utazi uko izarangira. Utangiza intambara ubishaka, ariko rimwe na rimwe ukayirangiza ubihatiriwe. Aba banyavietnam rero intambara yabo yari akamaramaza. Iyi gerira abanyamerika ntibari bayishoboye, ntibari bayisobanukiwe. Iyo urebye uko urugamba rwari rumeze, uraza kureba usange abanyamerika bagize igihe bafite umwanzuro wabonye ko twagiye batangira kwiroga, batangira kwiyica kubera kubura iyo bahungira. Ariko kubera ko barwanaga n'abantu batazi aho bari, mujya muzireba bamwe bari mu giti, uzi ko uri kugenda mu ishamba umuntu uri mu giti akagukubita ikintu. Nibyo byiberaga muri zo ntambara. Ariko icyabazinduye, barashaka umuceri, barashaka imari, barashaka ubukire, barashaka gucuruza intwaro zabo. Ingabo za Vietnam zarengaga gato 1,100, ariko nyuma zakomeje kuzamuka. Mu gihe rero abanyamerika bari bamerewe nabi, batorohewe, ntabwo byaje kugenda neza, kuko Amerika yafashe umwanzuro wo gusubira inyuma. Iragenda itegura urugamba neza, bajya kwiga neza ibijyanye n'intambara za gerira nk'izi ngizi abavietnamiye barwanaga, basubira iwabo. Ariko nawe ibaze, abanyavietnam uzi kugenda bagafata ahantu bakahashyira ibendera rya Vietnam, kubera ko bazi ko abanyamerika barahanyura, kugira ngo batere umujinya w'abanyamerika. Inyuma ya rya bendera akahashyira ikibombe, undi akaza aje gushishimura ibendera, bakaza baje gushishimura ibendera mu kurishishimura, kubera ko ryari riteye ku nzu, batazi ko inyuma ari igisasu gihari kikaba kirabamaze. Bakagenda mu nzira, yakandagira agashito, umushito gusa bashinze mu nzira, kubera ubumara buriho nuko kakaba karabaye. Byabaye ngombwa rero ko basubira inyuma, bajya kwitoza neza urugamba. Baragiye bubaka utuzu nk'utwo muri Vietnam. Ayo yose ni amafaranga ari kugenda, babikorera mu ntara ya Florida iwabo, kugira ngo bige neza uko igihugu kimeze, bamenye aho barwanira. Byumvikane neza ko n'abantu muri Vietnam nabo urugamba rwari rumaze kurambanya, rwari ruboroheye. Amerika rero yaje kugaruka, igaruka nibakwe. Bigeze ku itariki 31 z'ukwa mbere
1968 no ku itariki 30 z'ukwa mbere 1968 niho ibintu byaje gusubira irudubi. Byasubiye irudubi gute? Abanyamerika bari bamaze kwitegura bameze neza, ariko ahangaha ni ku munsi muri Vietnam bayita Tet, akaba ari ku munsi mukuru bo niho bizihiza umwaka mushya. Kuri uwo mwaka mushya rero abanyamerika bari baruhutse, bazi ko abanyavietnam ari bo mwanya babonye nabo wo guhumeka kugira ngo bizihize uwo munsi mukuru. Abanyamerika nabo barawizihiza, bibagirwa urugamba bari bariho. Naho abavietnamiye nabo baryamye, ahubwo baragiye bataka imijyi yose yo mu majyepfo yari ifitwe n'abanyamerika, yewe na ambasade yabo mu majyepfo nayo barayifite. Byumvikane ko bari bamaze kuva muri bwa buvumo bari barimo. Baraje rero urugamba bararwana, barahahanganira, ariko kubera ko bari bishyize hanze abaturage ba Vietnam ntabwo byabaguye amahoro. Urugamba rwaje kurangira abenshi muri bo bahakubiswe, ariko ya miji 36 yari yafashwe abanyamerika barayisubiza. Iyi ntambara ikaba iri mu ntambara zabayemo ubugome bukabije, intambara yacaga ku mateleviziyo yo muri Amerika. Byabaje gukomera rero, abaturage ba Amerika mu by'ukuri ntibumvaga ibyo ari byo, kubera ko iyi ntambara yacaga kuri televiziyo. Abaturage ba Amerika baza kubona ubugome ndengakamere abanyamerika bari gukorera abaturage ba Vietnam, ndetse bareba n'uburyo abana babo bari gupfa urubozo, bari gupfa nabi muri Vietnam. Nibwo hatangiye imyigaragambyo idasanzwe mu gihugu hose. Iyi myigaragambyo idasanzwe yabereye muri kaminuza zose za Amerika. Perezida wa Amerika abonye bimuyobeye, afata umwanzuro wo kureba uko yakuramo ingabo. Aravuga ati byari byose abaturage ntabwo byapfa kunyorohera. Batangira gukuramo ingabo zabo, batangira kuzigabanya, ariko no kugira ngo mwumve ngo iyi ntambara yabaye intambara y'akamaramaza. Iyi ntambara turebye mu ngaruka zayo, ingaruka zayo ni intambara zitoroshye, ni intambara zatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane, ni intambara yatwaye amafaranga y'Amerika angana na miliyari 140 z'amadolari. Mubare ayo madolari mu 1968 kugera mu 1975, intambara y'ubugoryi. Ibyo byabaye iyo ntambara mu 1960 kuva mu 1961 kugera mu 1968. Iyi ntambara yatwaye miliyari 140 z'amadolari. Iyi ntambara ikigaragara uko Amerika yatahanye ikimwaro, isa naho ariyo itsinzwe urugamba, kuko ntacyo yatahanye. Nitureba mu ngaruka zikomeye, turasanga nubwo hapfuye abantu benshi, ariko turasanga abaturage bahagana mu 1968 habaye inama ko abantu bari bakomeje gupfa. Mu kwezi kwa gatanu inama yabereye i Paris, ihuza Repubulika Demokratike ya Vietnam y'Amajyaruguru, ihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihuza na Vietnam y'Amajyepfo, ihuza na Force de Liberation Nationale yarwanaga, zangabo zarwanaga ku ruhande rw'Amajyaruguru. Bahurira i Paris bagira uko bumvikana. Noneho 1969 umuperezida wa Amerika witwaga Nixon aravuga ati reka turebe uko twarangiza iki kibazo, ati reka dutangire tuvane ingabo zacu muri Vietnam. Niwe wafashe icyo cyemezo, atangira kuzivanayo, ndetse yemera ko bagiye gufasha Vietnam kongera kwisana. None ko bagiye kongera gusana Vietnam, icyo ni ikiraka kibonetse. Ni ukuvuga ngo icyo kiraka kibonetse, y'amasosiyete yo muri Amerika agiye gukora ikiraka cyo gusana Vietnam yamaze gusenyuka. Ingabo zigera ku 334 za Amerika zari zihari mu 1970 zaratashye.
ahagana mu kwa gatanu 1972 nabwo hongeye kuba andi mahana andi makimbirane, amajyaruguru abashatse gutera amajyepfo, ariko nabo horongera haba inama muri 1973 i Paris, bumvikana ko rwose batakomeza gushotorana kuko bapfuye bari bamaze kuba benshi. Ahagana muri uwo mwaka 1975 iyo turebye dusanga abakomunisite ari bo batsinze, kuko Amerika imaze kuvayo bateye amajyepfo bashaka kuyigarurira. Habaho kumvikana, bamaze kumvikana habaho noneho kumvikana uburyo igihugu cyabo cyayoborwa. Abakomunisite rero baratsinda, Laos, Cambodia hose baratsinda. Ariko tutirengagije ko muri iyi ntambara ingabo zigera kuri abaturage n'abasirikare bose abanyavietnam bayiguyemo bagera kuri miliyoni. Amerika yo abasirikare bagera ku 56,000 bahasize agatwe, abagera ku 300,000 barakomeretse, bacitse amaguru, bagize gute, abandi 1000 bigera muri 100 bo bavuyeyo barabaye traumatize, bararwaye mu mutwe, barabaye abasazi kubera ibyo baboneye muri Vietnam. Murumva ikiguzi cy'iyi ntambara, intambara y'umuceri, intambara ishingiye ku gushaka kwikubira, ku gushaka kubohoza ubukungu bw'ikindi gihugu, bikarangira igihugu gitasha amaramasa, bikarangira kishe abanyagihugu bateye, nyamara nabo bagataha bahombye byinshi. Agaciro kahagendeye miliyari 140 z'amadolari, ni menshi. Miliyoni y'abanyavietnam yarapfuye, 56,000 by'abanyamerika barapfa, 300,000 barakomereka, ibindi bihumbi ubu bamwe na n'ubu baracyafite ibibazo mu mutwe. Izo zose ni ingaruka zo gushaka inoti, ingaruka zo gushaka amafaranga. Niyo mpamvu banya gushaka amafaranga, banya kuyakunda, banya kuyahiga, nyabuneka amafaranga tuyashake mu buryo busobanutse. Ahangaha turacyari mu ntambara y'ubutita. Bigeze rero mu 1961 dusubira aho ngaho ku itariki 12, hagati y'itariki 12 na 13 twabonye ko hubatswe urukuta rwatandukanyaga Berlin, rwatandukanyaga Ubudagemo ibice bibiri. Twababwiye ibyari bigize urwo rukuta uburyo rwari rukomeye, kugira ngo rwubakwe rukomere, ruriho amashanyarazi, ruriho ibintu bidasanzwe, kugira ngo hatazagira umuturage wibesha akarwurira agatambuka. Twari bibabwiye ibyo ngibyo. Noneho urwo rukuta ni Abarusiya barwubatse mbere, kuko babonaga aho bafite bashobora kuhanyagwa. Bigeze mu 1967 Uburusiya n'Ubushinwa nabyo bisa n'ibyavanguye, ntibyakomeza gukorana cyane, ariko biguma byomba ari ibihugu biri komuniste. Nk'uko na Vietnam nubwo bayiteye bashaka kuyigira kapitaliste, na n'ubu kiracyari igihugu cy'abakomuniste. 1980 kugera mu 1988 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayobowe na perezida witwa Reagan. Uyu muperezida we yazanye amahane n'amakaka, azaje guhangana n'Uburusiya, azaje kubuhana, azaje kubukosora bya bihano, noneho ajaje. Maze muri uko gushaka guhangana nabo niho twagize icyitwa course aux armes. Abarusiya bacura intwaro, barazicura, baruzuza za kirimbuzi. Urebye niho byatangiye. Uyu munsi Uburusiya bafite intwaro zikomeye, Amerika ifite zikomeye, naho byatangiriye cyane. Abanyamerika bakareba intwaro Abarusiya bafite, bakavuga bati nituramuka twibeshe, nabo bafite igisasu kirimbuzi baratumara. Abarusiya nabo bakavuga bati nituramuka twibeshe, bafite igisasu kirimbuzi baratumara. Ubundi barebana y'ingwe, intwaro zabo bazitungana aho ngaho. Bigeze mu 1985 Amerika yari yaranje muri yamayeri yabo, bakora uko bashoboye. Perezida w'Uburusiya URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
twabonye ko rigizwe n'ibihugu 14 wongeyeho Uburusiya kikaba cya 15. Umuperezida wari uhari yavuyeho aza gusimburwa n'uwitwa Mikhail Gorbachev amaze kugera ku butegetsi we yaje ari umuntu uri modere ndetse aza ameze nk'ubaha Amerika kubera gutinya ibihano Amerika yafataga, kubera gutinya ko ubucuruzi imibereho y'igihugu yari imaze kuhatesekera kubera guhangana na Amerika kandi batanganya ubushobozi. Ahitamo gusa n'uca bugufi bwa butegetsi bw'igihugu bw'igitugu asa n'ubworosha kuko ashyiraho politike yari igabye mu bice bitatu. Igice kimwe cyitwaga demokratization akaba ari demokratisation, gushyiraho demokarasi mu gihugu. Ashyiraho indi politiki yitwaga perestroika bisobanura reconstruction, kongera gusana igihugu cyari kimaze guteseka kubera ubukene ariko bafite intwaro zikomeye, barakennye ariko Amerika ibatinya kubi kubera ko ubushobozi bwabo bwose babushyiraga mu ntwaro kugira ngo bahangane na Amerika. Ikiganiro ni ubukungu, imari n'ubucuruzi. Noneho igice cya gatatu cyitwaga glasnost. Tubonye demokratization, tubona perestroika, tubona na glasnost. Glasnost ikaba ari cyo mu Kinyarwanda bita mu Gifaransa bita transparence. Mu Kinyarwanda transparence ni ukuvuga gukorera mu mucyo. We aje guhindura imitegekere y'igihugu nuko cyari kiyobowe. Noneho ibyo bintu yakoze byafashwe nk'ikosa rikomeye mu mateka y'Uburusiya. Byatumye Amerika ihita isuzugura Abarusiya kuko byatumye bya bihugu byari biri ku ruhande rw'Uburusiya byategekwaga kuyoboka komunisme bitangira kwifuza kwigenga. Byumvikane neza ko ubwo azanye transparence cyangwa se gukorera mu mucyo, akabazanye demokarasi, akabazanye no kongera gusana igihugu kugira ngo gikomere gitere imbere. Ibyo byatumye rwa rukuta bari barubatse i Berlin rusenyuka ku itariki 9 z'ukwa 11 1989. Byumvikane ko ejo bundi ku itariki 9 z'uku kwezi habaye ibirori mu Burayi bwose bari kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 uru rukuta ruhirimye, uru rukuta rusenyutse, rwaraciyemo igihugu ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo cya gice Abarusiya bari bafite cy'uburasirazuba barakirekuye kuko ntibagishoboye gucunga izo mpande zose. Noneho ku itariki 3 z'ukwa 10 1990 nibwo Ubudage bwongeye kuba igihugu kimwe. Mwumva iyo myaka yari ishize kuva mu 1961 kugera mu kwa 10 1990, imyaka 40. Urukuta rwari ruri aho ngaho imyaka 30, urukuta rwari rwubatse aho ngaho ntawemerewe gukoraho. None narwo rurasenyutse, nukuvuga ngo Ubudage buhombye cya gice cyabo, ariko bahisemo guhomba kuko ubukungu bwabo burimo burahatesekera kuko biyemeje guhangana n'igihangange. Icyo gihangange rero cyo ntikirambirwa, cyo ntigikuraho, cyo gifite ubushobozi, cyo gifite amasoko mu bihugu byose by'Uburayi, nyamara Uburusiya bakorana birakennye. Bahisemo rero kwikura muri zo ntambara bishoyemo ziri guteza ibibazo mu gihugu. Mu 1991 bya bihugu 14 byari byiyometse ku Burusiya. Murabyibuka za Estonie, Lituanie, byitwaga les Pays Baltes. Ibyo bihugu byose bisabye ubwigenge. Uriya mu perezida witwa Mikhail Gorbachev arabireka bigira ubwisanzure. Bya bihugu bimaze kwisanzura, bimaze kwigenga, ibyinshi byahise bigira ku ruhande rwa Amerika kuko Amerika burya baravuga ngo ufite baraza, yewe ngo wisize umunyu rubanda ruramurigata, cyangwa se ufite ibigori nk'uko ziramukurikira. Amerika yari ifite uko ishoboye, yari ifite uko ibayeho. Bya bihugu byose byari ku ruhande rw'Uburusiya, ibyinshi byahise byigira ku ruhande rwa Amerika. Bigeze ku itariki 25 kuri Noheli 1991 Mikhail Gorbachev yaje kwegura asezera ku butegetsi. Mu by'ukuri misiyo yari imuzanye yagiyeho muri 1985, yarahamaze imyaka 6.
misiyo yarayirangije nuko abareguye noneho nikitwaga URSS kirazimira kiraseswa kirasenyuka burundu igihangange gisigara cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko mwumve neza ibibazo byaturutse kugushaka ubukire, kugushaka imibereho, kugushaka ubukire kw'ibihugu. Burya baba barakize banyuze mu bibi byinshi, bakoze ibibi byinshi. Ngayo nguko uyu munsi rero, kugeza uyu munsi reka turebe noneho ibihugu bibanye nabi cyane. Murebe aho Amerika ikandagiye Uburusiya buhacana umuriro, aho Uburusiya bukandagiye Amerika ikahacana umuriro. Abaduhaye ibitekerezo rero hari ati mwiriwe neza ni ukuri mudusobanurire. Okay, undi ati murakoze, tuzabibasobanurira neza, ariko byagenda kose ntabwo washobora gukwepa ibihano bya Amerika. N'Abarusiya barahanwa bikabayobera, kandi n'abari abahirwe Abashinwa barahanwa bikabayobera. Amerika ni gatiki. Tuzakomeza ubutaha, reka dusezeraneho